नमस्कार नमस्कार। मो ना हूँ अमित गुड़िया मु आदामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रे एफसी ऊपर काम कर मालकानगिरी आज आम आसे गोटे चाषी भाई सहित देखा करने मालकानगिरी विलेज एमबी 7 नंबर रे आसतु जाना फास्ट प्रथम तो आम चाषी परिचय विषय जानवा दादा आप नाटा कौन परितोष विश्वास ग्राम ग्राम जगन्नाथपल्ली MB7 मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर 89849977 दादा आप फूलकोबी तो गच बहुत बढ़िया देखा जाए कौ भेराइटी लगे এটা সিনজিনটার আমার সোনাফল सोनाफल भेराइटी ना कि এটা লগাইকিনা আজ কেতে দিন হয়েছে এটাকে আজকে আজ হেলা আমার 28 দিন ଆଉ ଏବେ ଆପଣ ଗଛରେ ମାଟି ଦେବେ ହିଡ଼ ବାନ୍ଧିବେ ନାଇଁ ହଁ ହଁ ଆଉ ଗଛରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି କି সমস্যা তো ଏବେ পর্যন্ত କିଛି ଦେଖା ଦେଇନି ଆଉ ଆଗରେ ଯଦି ଲାଗିବ ହେଲେ କିଛି ଆପଣ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଗଛରେ ଯଦି ହିଡ଼ ବାନ୍ଧିବେ ଆମର ଆଦାମ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଟର୍ମସ୍ ନାମରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ମାଇକ୍ରୋ ରାଜା ଯୋଉଟା ଆପଣ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗଛର ଚେରକୁ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ତାପରେ ଯୋଉ ପାଣି ଯୋଉ ମାନେ ଗଛକୁ ଯୋଉ ପାଣି ଯେ ଶୋଷିକିନା ଯୋଉ କ୍ଷମତାଟା ସିଏ ତାକୁ ବଢେଇବ ଆପଣ କୋବି ଫୁଲ ସବୁ ଗଛ ଗ୍ରୋଥ ହେବ ଫୁଲ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ହେବ ସେଇଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଥରେ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି କାମ ହେଉଛି ଠିକ ଅଛି ଏଥର ନେଇ ଆସିବି କୋବିରେ ତ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗ ଏସବୁ କଞ୍ଚା ରୋଗ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଏ ହଁ 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 ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିହେବ ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରିବେ କୋବି ପ୍ରଥମେ 20-25 ଦିନ କି 30 ଦିନ ଯାଏ କିଛି ଅସୁବିଧା ସେ ଦେଖାନ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପୋକ ଫୋକ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ସେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିବ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଅଗତି ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ପଛତି ପତ୍ର ମାନେ ଆପଣ ପତ୍ରର ସାଇଡ୍ ପୁରା ପଡ଼ିଯିବ ପଡ଼ିକି ସେ ପତ୍ର ତଳଟା ଖସିଯିବ ଖସିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଫୁଲ ସାଇଜ୍ଟା ପୁରା ଛୋଟ ହେଇଯିବ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ବଜାର ଦର ବହୁତ କମ୍ ମିଳିବ ଆପଣ କ୍ଷତି ସହିବେ ତା ପାଇଁ ଆମର ଆଦାମା କମ୍ପାନୀର ଅଛି ଗୋଟେ ସମୀର ବୋଲି ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର କମ୍ପୋଜିସନ ରହୁଛି ଟେବୁକୋନାଜୋଲର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସେଇଟା ଆପଣ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କଲାରୁ ଆପଣ 2 ଥର ୟୁଜ୍ କରିବେ ଥରେ ମାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ 15 ଦିନ ପରେ ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗଛର ପତ୍ର ଝଡ଼ିବା ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ଆସିବନି ଯାହାଫଳରେ ହଁ ସମୀର ଦାଦା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଦାମର जोटा कि समीर मेडिसिन जोटा कि टेबुकनल जो 6.7% ता सहित कैप्टेन रोची 26.9% एटा जदि आप यूज करेंगे जोटा कि टेबुकनाजोल होची हमर क्यूरेटिव मेडिसिन माने पेस्टिसाइड ता सहित हमर कैप्टेन होची प्रिवेंटिव जोटा कि जदि गछरे पड़िबो गछ को रोग दौर से मुक्त रखिबो गछ को रोग आसीबा को देबे नै आपण एटा यूज करंतु भलो लाभवान है हाँ जदि चाषी भाई मोर दरकार पड़ी मोर व्हाट्सएप नंबर अच्छी कॉल करेंगे से नंबर कॉल भी करेंगे जोटा नंबर अच्छी मोबाइल नंबर 9692768575 मेडिसिन एटा आपन बेसी कॉस्टली आसीबनी आपनकर टांकी पिता से आपन 50-60 टका भितर खर्च आसीबो 15 लीटर के 50-60 टका खर्च पड़िबो सेटा आपनकर मेडिसिन आपन पाख जो रिटेलर भाई आमर अच्छा 7 नंबर रे अच्छा रिटेलर ना मालकानगिरी अच्छी आप जो दुकान रे हो आप पाइपर यहाँ धन्यवाद नमस्कार টাটা এটা তো আমরা ড্যাম্পিং আপ লাগিছে কলা হই যাচ্ছে বলে এটা তলরু কলা হইকি আসিব দাদা মাটি তলে এটা হচ্ছে আপনার ড্যাম্পিং আপ কতি তার চেরর উপর আর ইয়ের গছর ইয়ে পাখরে আপনার সড়া রোগ লাগিছে এটা কোন পাই লাগুছে দাদা এটা জমিরে যদি পানি পানি টিকে ধরি দউছি অধিক পানি পানি হলে ফঙ্গাসটা লাগে আমাদের আর প্রতিকার পাই কো মেডিসিন প্রতিকার আপন সে যেটা ଆମ দাদাଙ୍କୁ କହିଲି যেটা সমীর যেটা କହିଲି সেটা মানে ଏ ସଡ଼ା ରୋଗ ବି ଟେବୁକନାଜୋଲ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ତା ଦେହରେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସଡ଼ା ରୋଗ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡ୍ୟାମ୍ପିଂ ଅପକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ ନା ଠିକ ଅଛି